ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Kumshi benta ban kentiu ya kadong kathan dangar hakikam jengok kai perthai. Hakasin benengkong ka DPK Multi Venture kat Pelong ya ka first umngi Winter Beach Festival Arhajar Arpusau hawa umngi River Beach dangar. Ya ka di ka first umngi Winter Beach Festival Arhajar Arpusau an Pelong haka khat ar bat khat lai tarik matau benai kelalengkon. Habaya krem kelap pathai kubor uba James Paul yaw pnyau uwe ni kid khot jong ka DPK ulai thu ba ka jing thmu ban Pelong ya ka ni ka tamasa ka long ban kentiu ye kam jengok kai perthai bat kumchu ru ban pin ya ka jing internet jong ka wa umngi uba Armstrong thongi ula pen pau ba ha ka ni ka tamasa ka long ru kumshi benta ban plilat plilinti ye ki kun samla jong ka dong ka than ki baran sap kum hakar wai bat ka shan. Ki aims and objective ki ba ni kwa an seo ha ki ba an ha ki press ki ba kin seo an pelat ha ka khubor na banta ki ba ban suan ban isi banta ha ni ka beach festival ko ni Pelong ha ka khana ba khala trip jong banta bana January ki long ban kentiu susu ya ka tourist hapo kani ka jela bi jungi tabar kini ban highlight ini kecil tenak cuma kini kawa umi kapadon nanti apa dangar mat kabadi lu kawai kapit lesi kabah du kini kap jela kejungi kapalai srem tek kum kecil tenak cuma kapit kapadon apa kawa kabalai ban kentiu di samla cuma dong katan harga kini yo ban mi nane ban sei kisah kejungki dar kinde ki jingwai kinde kapot akashat atem se benyo ban sei kisah tuki hakun kini ki platform kabasau ban pen itu ru ya ke jingrus ba jong ka culture ke jong ngi hagne ka festival mat kabasan limba ke jingwan jong kene ki tourist kan pen ki samla kumno ban sen bun ki jet kam ban Pelong ru si benta kum kalat kamai ka benta ka jongki bat kaban riu limba kacing bat limba ni festival ni kerman ba kan kreng ni tourist ki bade bo kajela bat ki bade ro shabar jung kari India ka jungi ba limba kacingwan jungi ni tourist desi ki banabar bat ki bade na bo jela ka jungi kan Pelong ki samna bakin yo ban sen ki kam ki jam ba kin yo ban pendia ni ban di ban thiet ha ne ka bede ban ne ka Jinglong Jiman jong ka tourist mat ka banyo limba ka ni festival kanang penkiuro ya ki tourist ladon rupa ka ni ka jela ka jungi kamtan gini ki tourist ki bade na ki bade ka bade ka lenti na Shillong shadu shadaniko bat ni thmu ban kentu ya ki tourist ban penek bansa ya ka jingi tana jong ka me mariang hakiliang baro ti hadu manta ni penia ya ni ka beach festival limba ka jingia sno tilang minta kajian no senyang jongki peradik hot jong ka DPK bat nginang board application ha government bat lada ka government kan thai khmat lem ya kani ka jingthmu ka jungi ban Pelong kani ka beach festival hante ko danga wa ungi lese kan long ka wei galat ka bu ban kentiu iki samla ba kinyo ban sen ya lagi jongki kam kijam Titan kini isu panai kuplay ya borok di media di Ladon hagane kapor ringkat bani. Ini sekarang bah lengkap joki ni laban yo ya publicity tu. Yang paling laban atrak susu ya di festival
iba festival bagi memorial bagi oso bagi dalam kam ban penek usai memorial di dalam kam ban tentu ya tourism industry kata macam bidang kita juga bidang di landscape jing itulah ki protek memorial hanrai ni dua ban ada niga jing pun seluruh ban nek cha niga balik niga tourism industry to mungkin kumang oso bagi kalau kau ikan apa tentu ia yok kakak kamtam pada jingkau juga ni tourism industry kita pun kita akan ajar ia dikenal sama kita pun kita ada di graduation kita ada di master di field of apa yang nak kalian employment pun nak itu nak de lembaga jingla pun sengi kamu jauh hakasi ke field kan yang rapsi pun but ni kerana lembaga di festival kalau kau festival kemarin kerana kita first time hari yang baru lagi festival ini kerana bagaimana lah mana kertiu harga hadui pak pun makanya kita tangga jenis Islam ingin sekarang kalau ada yang successful buat ketika festival ini karena ya aku extension jadi kita membuat di labuan untuk di games and activities di fun games atau di proses ini long term Kino White, Pala, Snow White, Crystal Rocky, dan kita di DJ Mapam, DJ Brian, DJ Tony. Nah, kita ini di local artists, di dancers, di menlek di cultural dance like Garo dancers sama hunting, along yang pun cek berdaya, yang mereka tentang si jahit boleh kalau mix bukan ni apa ni ia rich culture jadi dia boleh berapa lembaga ni festival terbaru ni apa anda hanya kalau kami nominal rate ni semua aku dalam hari nama apa ni only people kan ni kan kerja setahun but ni apa ni perlu dihilang apa nama ni kita melihat tadi a group of few entrepreneurs bahadu mutangin don jing na ini ro dari kan bagan dong kan ya cekma akan jing semua ni apa dia benar ke kan bagan hadu muta ni officially ni pak note ban ni dong ni approach nomor ni apa isu ni bang hilang ni bagi handle kan lagi ingin sekarang waktu tourism department lembaga ni festival ni kan Pai March ni kumak Pai March di festival. Di ni sekarang lihat orang kan Pai March ni lada di bagian festival ni dalam successful. Ni kat kan dalam Miss Beach Festival 2024. Buat ngilan di prize ro bagian I di contestant kat kerja lomba dari festival. Expectation kalau aku kerja konkret ni kalau walaupun lo kumbah kerja sisni malah mengelak konkret jadi tent accommodation di basic amenities like water supply di toilet di malah kan ngelak dia ni expect lah di tents di bangingin buat angko kalau comfortability including safety and security